دركتم اجبر ازي بر بالشيخان وچم منطقة قالي ما يزدي في فيديو دا زي وادا شاني ودم جينجه جيانه گر نپاريزين هر بو من و تا زيانه حواله کریرش دهو که راشتمه حسنا ده هفدو دفروشه جم موصله کرده موصله یا حواله کریر کرده موصله یا شبك مال موصل عرب بيجواني طيابي عشيرة شبكي أنا كردي موصلة عشيرة كمزنة تصدو بينج قندي وهاي الموصلة كاري السنة كي نعم بهبرة برب شيخان وديتشن حوالي كاري دخوازي تشنا بيجي أنا من موصل شبك ايش جابني دي باز موصلة ما ولا باش خاطر الله ايش جبت معه ايش سوى بالعراق بيتشي كاري العراق ما خديش تصطان تاتي نحييكم تعالوا على العراق فول مضبوط نرحب بيكم ترى كنت بيورنا عراقي من فين كروحو مضبوطة عراق فول عربيام تيري ناكي دي بهار هاتيا فيدشتي اجبر پیداز نکارم هرم اورید چه موصله جورا تغذیه لازمه دچما شیخان نها اوریج دچه اکری اوریا شیخان هم دچن شیخان نافیت بخیر نزار شیخان دور که چاوه شيخان بيجين عراقك كتشكوكا اما حمو اديان وطياف تدانا ازدي تدا كرت تدا شيعة تدا سنة تدا شبك تدا فلا تدا اما عراقك كتشكوك ود شيخان دا وحمو بيك فتجين اشتي وارامي وما اس7 يعني بيجني اس7 باللغة ازدي بزمان ازديان بيجني اس7 وكذي شيخان ناوي في باجاري اس7 زمانه هنا ناوي في باجاري A7 بلغة بزمانه ما ازديان بيجني A7 بله وكدي شيخان هم هردنا بعد درسته ناف هفده دجين وقت ميدياتا ميرديني از ناقلك كلا جانم كو شيخان ببينم 2 كيلومتر دي همه شيخان دلوان هايدي هر بيجي دلوان باجار الشيخان و دیرکه و مزگفته ساعت ما ديرك الشيخان اندريوي اسات ما في مفرقي جوي مفرقي عادل برب معبد لالش فچم 4 كيلومتر دي معبد لالش بيت لالشه خدای من زمانه می دیدی دگو هریل ور هاستی زمان نینا
کیف کیفاوه بشش بندیه هچوما لالش گرتی بو ساعت ما في گوندی ایشه بل في گوندی لازم دورم زیفته وا بسکنو لو کوچکا بلا خوش منافکی هوا هاجی شریکه درکو اگرجت چی شریکه بریتانی یا گونده شکفته هندی لسر شیخان برو تو چه خوازی جمن؟ اره تو چه خوازی؟ اولو متخواست کو في ویدیوی باللالش تمام کن بس مجال چه نبو بو زیارتگاه لالشه معبد لالشه وارا گرتیا اکم ورن بیم برو هرن ایروجی 19 آداره بو کس بگیجم نوروزی دوز نشم لالشه و هرم آکده مراسم آکده ببینم هر ویدیو هر پاسکو